Jeste se bojali da će vas likvidirati Slobodan Milošević? Pa mnoge su informacije dolaze, ja se sjećam, jednom su mi došli iz ovoga NATO-a i Sarajeva, tražili su mi da ne izlazim iz kabineta iz Banja Luke i poslali su mi čovjeka koji je donio neko pismo otkucano na staroj mašini u kome piše da je ovdje služba iz Beograda angažovala dvojicu profesionalaca, snajperista, da dođu u Banja Luci i da moju likvidaciju, da se angažuju za moju likvidaciju. Tada i oni su rekli da su identifikovali jednoga iz Italije koji je angažovan, ali jednoga iz Ukrajine još nisu. I oni su stavili meni neku vrstu bezbednosti, tako da kad sam ja putovao, bili su oklopna vozila oko mene, helikopter gore više mene. Ja nisam ni tada osjećao strah. A kako kad ste po Banja Luci išli s helikopterima, oklopnim vozilom, gdje ste išli s tim? Nisam išao helikopter, nego je helikopter bio iznad mene. Helikopter je čuvao? Pa da. Pa dobro, to je njihovo bilo. Meni to bilo zabavno.